Urukundo bwe nabwo ni urugendo rwiza kuri Neymar Junior cyangwa se kuri Neymar Edizo. Neymar ntakiri wenyine kuva ku 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2023 yahuje urugendo n'umwamikazi w'umutima we witwa Aziza Aline. Uwo munsi ku kirwa cya Ishwa habaye ubukwe bw'amateka, uko bwari ubukwe buhuje ibyamamare muri ruhago ndetse no mu muziki, abantu bakaza baturutse impande zose. Ubu hakaba harabaye umuryango mwiza kandi ubaha Imana. Neymar kuri ubu ngubu nimwe mu bantu bayeho neza, bafite umuryango mwiza, umugore mwiza. Ikindi kandi gitangaje, kuva ku 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 urukundo rwabo rwashibusemo impano ikomeye, bibarusa impanga, babyara umwana mwiza w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Umukobwa mwiza cyane biyitiriye bise uvuga neza Ariane Megra, n'umuhungu mwiza cyane biyitiriye Hirwa David Robson. Aba bombi barasa cyane kandi basa n'ababyeyi babo, kandi bizera ko bazakorana indangagaciro z'Imana, ubutwari bwa se na nyina. Ngira ngo murabareba ni beza cyane, barasa n'ababyeyi babo kandi nabo ubwabo barasa. Umugore wa Neymar Junior dos Santos, Aziza Aline, umwamikazi wa Neymar, yavutse tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1998. Mu gihe Neymar we yavutse ku wa 1 z'ukwezi kwa 2 umwaka w'1996. Undi bakaba bakomoka mu miryango myiza ikomeye kandi ikijijwe. Kuri ubu ngubu Neymar ni umuntu kandi nanone nta kwibagirwa kubabwira ko ari umwe mu basitari bavuka mu muryango wiyubashye cyane kandi ukomeye cyane muri kano karere kacyo ka Rusizi. Ikindi kandi kuri Neymar azwiho gukunda Imana no kugira abantu beza n'umutima n'impano, kandi avukana n'abantu beza bakunda Imana b'abasitari. Nanone twafata nk'urugero nka Rahabu wamenyekanye mu ndirimbo nziza za gospel, umubyeyi mwiza cyane, ndetse na mushiki we Tumusifu Francine. Ntabwo twakwibagirwa na Daniela, ntabwo twakwibagirwa Jeanne n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Kandi ku ruhande rw'abahungu harimo n'abandi nka Asante Kazola ndetse na Pazo n'abandi b'abasore beza kandi b'abanyimpano. Neymar ugiye ufite impano zigiye zitandukanye. Kuri ubu rero Neymar Edizo atuye mu mujyi wa Rubavu, ahantu akunda cyane kurusha ahandi hose mu Rwanda. Rubavu ni ahantu heza kumuha umutima we aruhukira, kandi akaba haruhukira agafata nk'icyitegererezo cy'ubuzima. Ngayunguko amateka y'icyamamare Edizo Neymar mu gihe kiri gitatu cyane we